Dobar dan. U ovom videu ću vam pokazati kako napisati mail, a da ne morate tipkati, nego diktiranjem putem mikrofona. Prvo ćemo ući u Microsoft Outlook, otvoriti novu poruku e-pošte, napisat ćemo da prima netko manki.netko.hr. Nek predmet bude dokumenti i sad diktiramo poruku. Prvo ćemo pritisnuti tipku Windows i H. Poštovani, u prilogu ovog maila dostavljam vam dokumente koje ste tražili. Srdačan pozdrav. Nikola Nadaš. I onda ako želite poslati, naravno pritisnete na pošalji. Mi to danas nećemo napraviti, ali uglavnom shvatili ste kako aktivirati diktiranje putem mikrofona.